Hari ke berapa kalian ya? Lihat jalan. Hari ke tiga. Kita mau ke Universal Studio. Universal Studio. Di mana? guys, sekarang kita sudah sampai di Universal Studio. Let's go. Mari kita main. Yay. Desi mau kemana destinasi pertama? Destinasi pertama kita ke Lost World di paling belakang. Oke. See you there. Oke. Oh my god. Let's go. Here we go. Lagi mau kemana, Custom? Is there an off button on you? Artis Thailand nih ngapain sih? Orang ini di Universal ya, bukan di Dufan. Daripada nanti kena hujan apa? Jadi perut kembung ke kanan, kembung ke kiri. Ini lagi masih oke sih dia. Baru main udah langsung basah-basah. Halo, Desya. Itu yuk. Nih orang mana nggak ngerti. Puji Tuhan, saya memilih right way. Bajunya. Tapi nggak basah ya. Kita lanjut.
Kita lagi di sini. Hukum gitu. Kalau ininya gue nggak. Serem banget. Kayak istana bonekanya ya. Hai. Ke dalam sana. Alright, good afternoon everyone. Parents with kids below 10, raise your hand. Teenagers do not count. Transformer. Murah ya. You? I'm single. In And- here. In here, yeah? And very happy. Ease it out. The more eyes we have, the better. Watch me act fast to keep the all spark away from them. Because I'm there and I'm listening. Oh, main Transformer. Whoa, back
Megatron since the All-Star, so he can gain control of your world. Tomorrow, are you ready to step forward and pledge yourself to the Autobots? Power at 25%. Rotational readings satisfactory. Apa sih Grace? Udah pakai handuk kayak gitu lagi, aduh. Nggak jalan-jalan pakai handuk lagi. Kayak tukang ojek lah. Power transfer procedure. Power at 75%. Piton. Pilon.